Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wakomori watukufu, wakomori mjiunda wa harumima siwa ya komori, wakomori mjiunda wa bonzemo ya komori, terengeshwa bahashinu au karangwe mfomonti ya vira njashinda na jitamka kande mwezi 28 ya Ramadhani unuhatu abonge tirenge fursa ino kwa leo njenji tamke mbabi banu ri jitamke hau ndongo zinji kao abo haruma mfumo wa kamili ri observe zinji ri ono zinji zalaia donc ikawajibu ri irenge fursa inu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anyonti pia mazamanji hapo jerji tamkembabi kiwaduhi ngabo actualite ya husu ya conference de presse yafanywa ni Maître Mzimba roja banu ri tarajamu ngabo ndongo zinji abonge komori watukufu anyonti pia mazamanji banu ni mushironi juma njema ya khairi na baraka ni wandu kaudu masama swali au kangabo mahala ikaora hako ja swali no receive ban sisi hunu swali alhamdulillah ibiri ndo shukra so banga bomvua bonge ikawajibu amandizo na hamba jebano jitamke mbabi shakabli ya rahane ja jitam na ja onesa iza angu fikra do monesa ni ukananga minabanu hamada bilindrao mada handani de tikaujabanu njeni recadre tenate wonga msubuti nzambe tikahuja njeni ni onese ni towe zera aiza angu hosoni mwaye ze paroli Maître Mzimba ya zirongoa harumaye conference de presse yahe nizo ya jayarongoa leo tena Facebook FM kati ya roho ensemble donc ngardo jarzi roene sebanu ezera ayeza hatu si wasaya haini mdunge na droya rongoweza hahe watu sisi wasaya ngardo jarzi tarajamu banu eza husu Mzimba ya wanduwa ile wendro ze paroli kaudu Maître Mzimba ya zitoa amjujani zeleze ndrondo banu wanduwa elewe kie Mzimba wanduwa wasuke banu ngabo wanduwa onao Mzimba wambao Mzimba jao nga shawandu kwa tushida wajua Mzimba wa imru hindi nandujani zibenwe banu miti mrwa Mzimba wala minja kauja banu leo nje nimbahe mafura haukatikao njajoka na opposition ya hangu gamwendo na mbwana ya hangu ni ona banu ni jitamka banu ani siku njendo ka ndoba Mzimba mafura ngabondu wa ile waona hii ye termu ya ukasiwa dembeni ni termu ya siasa ukabanu ya kisiasa Mzimba ngufanywe siasa ya hembali vahenga wasaya wadembeni walo harumwezi ya azali ngabo wasaya walo haruma kote indwa jina walo opposition chakwatida ona Mzimba ngoni mwa dasi amandami ani yabutina ujwa uparukani jeni Mzimba ni mbahe mafura kukenga mbiyonde mada ya mwando njoja ni jitekeleze bana ili wakomori mueleweno amjujabanu tena rionese mbabi eza husu ya assemblée namna bo mustadrani ya javote wa president de l'assemblée neza jiri neza wahiza pangwa za kanza zijiri ngarjo jitekeleza bana kabli ya abo ngarjo bira wana divers wenji bien sûr ngarjo bira divers zinji banu ili wandu waelewe principe ya hatu kana banu ketone sakabanu boru rapo habavu dzima aurilo mji mzima aurilo mraya mzima rotujoka uka harufa mzima rotujoka uka wazima kisiasa wandu watafautisha abonge wa komori watukufu hezeto za Kiislamu umnikani nimwambie ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni mwasamanjia banu na ni mjoka munda bahati mrisive usoniho ri shukuri Mwenyezi Mungu hauka page ya hatu ikao wa komori winji wa hawo huisive habari za komori wasaware prene yabo yo shukura nkuu au kari wono kana habari za komori wasaware prene nguna jailieke wango wanono wandu wakoende saye page hiyo inshallah abonge
Walaikum salamu hanyonti pia. Abonge wa Komori ngamjobira mbabi mna mbugu ondwa ile wendwa ukaya ngabo wandu warongowa ngabo wandu wenji wakore swive wafikiri ukana ngardoka ujibu mimi tina kauja njibu mndu wanrongo esku njo ujibu wa Komori ilimu yenele wendwa ye principe ya hangu tina kaujibu mndu warongowa haringulindo ndrongowe tina ujua ujibu mndu mbaha timwambiani tina uparo jibu mbaha shaizo na Johanza wandu wadore jibu kale urjaramba ukana fatihu ye mfiraji rijeritole wa arguma ya ukana yeti mfiraji izo nizo wandu ramba fatihu ye pede yabu fatihu wazali ye kaiti pede ngabu mrumu niyo ulo tayari yafe ya sababu fatihu na je yato arguma ya meukana yeti pede watu rijeritole ze preuve uwe manaramba ye pede kamru hajamba ukana tipara msaidie amwanzo mapesa vanu msaidie kati jati mwanzo yani kema pesa ya ukatuniva ya unga mchongo urenga nende na libe malene ya unamnika menji haukamsaidie timnika mali inji ya wandu mida ulo nenkaya ya manguva hizo wandu ya bunja jojane nende na mwambie msaidie yanibe mapesa nrumie wa Komori rele wanendo na ya bote jangabo ya ngede antadeneni rele wanendo ukana mrati ambe ngujo ya jibulie mndu haukamsaidie kana uparo msaidie kana uparo subuti yani leuso yambeze nongo namba ondrabo yeye mwili msaidie hapo mbruna ele wendro kana banu mimi woni mafronte u yo hambo asumanazali ni mrumshe no wana warengenti atu mateka hapo ntina kauja nende naone mbahamazi irongo we ni jibu mrambe mnaganza eti mnaganza shingazija uo mrulo na mazamo uo mrulo na wandu wa himilia mru kale weinu ngwamba ukana wewe mji fulani shahure ngwa honda mji fulani hasababu usamivu yani abo kabati zinogoza ukardo jibu kanza nje banu leo wa Komori njeni kritike Ibrahim Ali Mzimba surtout sha hanza wandu wa ile wendo e principe yangu Metri Ibrahim Ali Mzimba harongoa juzi haruma conference de presse tena harongoa hajiku tena harongoa ha menace parce que Mzimba hena mna yarongoa ani hadharau wa Komori hadharau wa Ngongwe si hono manama wasijua juu harongoa haoneseza fikra yabo bandi ya Mzimba zitumbi harongoe za hahe jana ngapo wandu wa dembeni idona kanza njenu warongoze banu leo wandu wa dembeni watia polomiki ukazitumbi havumbuo mji wa dembeni nai haini mwanadamu mwenza hikma mwenza ankili nende hata he video zitumbia rongoa kajadeo mji wa dembeni haka ukritike Mzimba kisiasa hamanda munjo mkritike Mzimba banu leo kisiasa haka Mzimba havote wakado nzima bwa Komori depute parce que Mzimba itoramba ukana havote wakado mbili na Mzimba havote wakado nzima en 2009 en 2004 hende depute kajahunda ya mshinda Yohambo Abdu Soifu ili wandu wa ele wendo ya principe parce que Mzimba nguheyo harongoa hadomine hafanya hama ede ulona ede ile l'homme le plus intelligent harumenti harumengo harumemba jini umji wa dembeni Mzimba haeche kabati mndu harumenti ya Komori ulona ankili kati Mzimba harume ankili ya hahe no wandu hahe abongana nzo wandu wa ele wandu wa dembeni surtout mwelewe ukana bano ekatamba mimi ngamfanyo siasa yabonga mina lideri wangu yabonga tina uparo ba Mzimba mafura yifo nifanya effort hata nimshinde Mzimba yode ya mwandu ekaleo waroha mrumdembeni mrajina ufanyo siasa yalo haruma parti fulani yabo bahengo mbio hata yashinde yani parti yahe wa hunde bahendu dembeni banu zinu bahati karjamba Mzimba yeye katusu tenewani wa dembeni haukatuja premier dembeni shabanu Mzimba nganzo harumu yankilia hahe yaelewe nganzo Mzimba yaelewe harumu yankilia heke kawandu wade ekahaja aimilia mndu haruma voti hau haja yeye havote waja premier dembeni ti hasibabu kana hari ya bongo anziwa ngaranzo wade wa Komori mwelewe leo
Zinu haini mdungene bahati yahe aukai kamruanzi wa hazitendwa yabo Juma Said Abdalla hatende hardi watsanua dungu nge Mzimba hamdungu ekazitendwa harumu mji wa Dembeni. Ibrahim Ali Mzimba hondu bahati marehemu Iburu mbaye hakabu hafanya zitendwa hedi akalideri mu Dembeni hajahazi ya politiki. Mzimba hondu bahati wakati ya juha ya andisa politiki yabo kama timru wa Dembeni wa dungu. Shanga nzo Ibrahim Ali Mzimba ya elewe ndondrondo ukana umji wa Dembeni wotinda 100% haukangara jua hoe namna ze voti ngaminga mikala wahamba wakomori na rielewe Mzimba nge satisfait Mzimba nge satisfait he namna ya vote wa 2009 ne namna ya vote wa juzi kati satisfait ya dalane ye namna ya kauhunda wa depute wa opposition wa wakati wa 2009 ya himiliwa ni Abdou Soifou RD himi wanabanu warochora mba himiliwa ni Abdou Soifou bai vanu inu coalition convergence pour ye tournante ya wani ye tournante ya mwali Habu Abdul Wahabi hakabo Juma Said Abdalla de ya kashefu wa he akawende sa za eleksyon nivu ya ngazija ya waka coalition yabo ya parti zinji harume bavu Abdou Soifou bahe harumaye ye CRC wahimi hamfumbato contre Ibrahimu Muhammad Sidi uziwani na banu Mzimba ikala wahamba Sidi hakane interior wakati akawanda depute no Sidi esa yakauvote wa depute da ina Mzimba Sidi kajaka ministre ze votizi relo 2009 rangu wakati za relwa wakati ze voti za relwa wakati Sidi yakaujaede ministre ndoku na tafautishe mana Mzimba hanale jimbo hilo hainu wakati ya urongoa Sidi hakane interiori hamshindi na rielewane Rometr Mzimba herespe hangu mimi na mina we miuhustehi shami mimi tisiasa nzima da mina we Ibrahim Ali Mzimba miti karibu nawe kisiasa shami karibu nawe hakidembeni na mastei ya kizuki ngam amini kangozi juo shabanu ngasi haruma divergence ya politiki miti siasa nzima da mina Ibrahim Ali Mzimba yapo tina uparuba hama furaruma kisiasa yapo nja pasheo wandu wa Dembeni mkowele wanai yabo mimi hizo na kanzani ambie Mzimba ya elewendo ya principe ya hangu Mzimba hizo ya rongowa parcours politiki ya Ibrahim Ali Mzimba kaja paruhunda pouvoir haeche ani enda haruma election Mzimba kaja parenda haruma election ya hundra politi yani ya hundra election za haeche karna ujuari hadalo mbabiyo mimi mi respecte Mzimba Shai respect yo ibaki mbali ye siasa yo mbali msupu Mzimba sheo parce que ngabo wandu wa Dembeni banu wajoja wa komante nsi je m'en fous wambe tide ya Mzimba wambe tirongo za Mzimba nai parce que kwa jaeleo kwa jazoea namna inu rirongo wa winu na banu ekati jale winu ngamkritike Mzimba c'est pas la première fois ngam amini ukana mide joeni Mdembeni wa mwando na affronte Mzimba na mjibu Mzimba tangweni ukanoku japanya rongo wa rumu mji wa hatu harume babu ya hatu kuna uja wenda depute mara ya bili yo en 2014 Sike Mzimba havote wa depute wa he opposition hotoni mwe Amri za Abdou Soifou Juma Said Abdalla wakati hiyo na mabanvu ya wandu wenji wakama opposant watanganyi hapo wazima kontro Sidi na mwisho wakati hiyo Maître Fahami hakabe ha prefe Saidi Mwinyi depute ngongwe yabo ava yabo Mzimba hende kandida 2004 hashindwa ni Abdou Soifou Sidi akawenda yake depute yabo nga manzuru wene sendondo kama ske Mzimba ekarenge mikrongrogo il se sent comme si il est l'homme le plus intelligent harume bavu ya ngongwe harume mji wa Dembeni harume masiwa yonti pia selone namna raelewa namna Mzimba kurongoa kanza leo Mzimba yaelewe banu mimi eza huvumbwa Mzimba hizo tizamba kati ya vote wabala tifanya declaration ya hangu tionesa ukawandungwa na bizarre shaizo nanzo nuonese Mzimba huvote wa depute hasibabu Abdou Soifou yija huende en 2014-2015 iliwa komori mwelewe mbabie tarehi kama nuzinu tarehi Mzimba en 2014 hakaanza ya ende depute tena wale manda henge hisa wila voto wa 2009 haka ushinda na daina marehemu Abdul Karimu
na Bakari we yalo député sortant leo wangongwe haka député wa hele jua wakomo Mzimba haende kandida kajenda hata deuxième tour na abo haka député sortant ani abo haka harma manda yisa haka hanza ya jirenuvele manda kajashinda ende hata deuxième tour entre Mzimba ende hata halili matsozi dembeni hasibabu de majeune waka contrôle yo kabati mru joka ujabano yambe nrabo izo nambao banu tenanga mtoreye mru wa Mzimba ujoka ujabano yambe ngunjibu yambe izo tidizo na hamba banu garagati maclair shaizo rakahanza mwandu mwelewe ndo Maître Mzimba ende député en 2014-2015 hashidana na Abdul Karimu hashidana makama kandida 13 kandida ye 13 kandida hiyo haini mru yabo hakana wandu dembeni ya nyisi hantondo Abdul Karimu haja deuxième position avec 200 et quelques Johnny mimi tika usitene kandida wahangu na Mbeya kandida Johnny mwana Sedali Usufu rija 3e position dembeni renge 180 et quelques yapozi pande za nyama ze 200 et quelques ne ze 180 et quelques uenda wa makandida wandu wa jina iwa wandu ikao wa voti Mzimba kakabati mru donc Mzimba kajenda hata deuxième tour yabo Mzimba ngwe na puissance ya mwengo ngwe hasababu hindi na urelewane ndo njaba Mzimba timru wa siasa njaba Mzimba kaja merite yake mru wa siasa wandu wa tudo fasiri nai shagara ambao ka Mzimba malgré ye silence ya hahe kai karongo haku Abdou Soifu yede mwinyeba vuya ngongwe hauka Abdou Soifu hende kandida en 2004 hahundu hani Kasidi hende hata awasili vice president e Kasidi hende ministre wahezi ya Sambi ila sababu Abdou Soifu ya mrenga yambe hasumplea wahe yambe ala assemblée yenda yakauhuzo uraia alafu yakauhuzo uraia ya jihunde namna ya ukana ya julane na Sambi yende yambe shepande shanyama shahaha yambe ministre yaboze elections hisa za 2009 ili wandu wa elewendo yabo Maître Mzimba Abdou Soifu kazi tendwa parce que banu Mzimba aka ministre Mzimba hakase kabati bahanu Mzimba ya hantibano ngo kajaparo saidi ya mndu na relewanendo Maître Mzimba kajaparo saidi ya mndu ya hunde mba bahanu ya timndu wa ujao yabo Mzimba ngujuka ujifahari ukayede umetrize bavu ya ngongwe pour quelle raison sincèrement Bwakomoro quelle raison Maître Mzimba ajoka ujaleo ya jifahari Maître Mzimba nganzo uyelewe ukana udirwa nganzo uyelewe Maître Mzimba ukana kuna ujua mbandrabo et capacité ya haho intellectuelle ne zebisora za haho mru wa sharia avec mes respects shanganzo uke haruma kweli uke haruma uhaki haukale wayunu ngwaja ilia hizo wakaambiwa ni bandhi ya wandu wengi wewe leo huja uzonesa haruma wakati wa roho ensemble husalimu amri hukubali zile wandu wakauhambia yabo yonde iwone saokana ho kweli Maître Ibrahim Mzimba nganzo ujibimise makalima nganzo ujibimise zitendwa aukawanzi ngazibaki utarehi na banu si wanzuru loneze tarehi ngasibanu mimi ti siasa nzima no todo hamba da mina Maître Mzimba yabo mimi tina uparoba Mzimba mafura haukati kao tina ujua leo ngamkritike gumsese o maweni ngamkritike belu ngamkritiko wandu pia namna waende sawa yanti hatu ne gestion bi lo arumenti halafu kejeranjo kauja leo ni bahe Mzimba mafura bahari yemdembeni no Mzimba yemdembeni sham Mzimba miti siasa nzima da mina yemi karibu naye kisiasa abonge wandu mwakawishilia Mzimba juzi Mzimba hamba ndongo zinjibala za todunganzia parce que kale wo Mzimba hardi hareje député dabo ya nogosiye da inazali karana ko bujari hadalane haukaima na Mzimba ya jihada yo kahavote wa Nkurana sima dabo kapashi ya secrétaire général wa ministère ya transport ya muhimilia enge kapashi ya kajankilo sinyi ya muhimilia na mrambie Bwakomori rti hadalane babanu haini mru ya lo contre ya CRC yetotolo harume parti vanu ngarsima ngatina akili kartima laba haini mru ya lo contrôle des décisions za parti CRC yetotolo sistan
badi kapashia harumemba jini na Bakari Hodomoni nuwandu wa serse wa himilia mzimba ngwao yabo hata juzi wakaifundi shambwani belu harongo wa hamba ukana na risami hilane ikeza virazibiri rititoa na nyasi harume parti mana belu yakauwani yakapashia nuwandu wa mbajini wakawimilia mzimba watitolo harume serse dabuka belu ilete okura rutihadalane metri mzimba imana wahundaze voti dabu wazalia kahanza shati ukaharimba jini yorti hadalane yojoka ukoza na koza yojoka usabarini na sebarini shangarambila naoze kweli vanu ngaritansa wao vanu ngarele wao ze jeu ekaleo mzimba ngujire sante ukana enamna ya hadisi na azali na fatihu side namna zeno ze evenema zilio habaha yo nur yo zahao shale oinu mzimba emana ya DRJ depute dabo azalia kahanza dabo wandu wa serse wa mwimili ya nusu yabo mzimba kana kaujua hao wake mru wa mzimba ya jari ya mbiye ndongo itondizo mzimba kana kaujua ya jari bahe mafura hunu na singarele wawe realite ye mwenyemba jini ti mzimba ekaleo Abdurazaku izoko elinga bondongori aminiu Abdurazaku Joeli Yabira na Junaidi watahata ratibu wende makandida waziliwa wamba kwa tuhenda shabu wamba kwa tuhenda wa monopolize watowaze forsu za hao pia ili wabuliwa wabehe kandida paske balo omandoni harumaze voti za madepite zila watolo amri ya ukana watike kandida harumese semba jini ya ngongwe wabule mzimba haya chende ya tarazize sha Junaidi haono haya daina ministre de finance Abdurazak enamna wafanya hata ili wabuli wanarsobuli warebe kandida parce que play hao jo monopolize mwenye ili mzimba yende rema ya mzimba pale shawo wadiwa za Junaidi na Abdurazak wadiwa za ukana ngabo miwango wabuao harume serse shangabo miwango watu ushinda waibua ishole shaka utongeza shababishe mzimba ya vire mrati jari hadaya mrati jehari hadaya maître mzimba il est député aujourd'hui parce que azali hakahanza Fatihu hakahanza engeti ndizo mzimba kajonda député yabole urti jari hadalwa kama maître mzimba yohenda haruma vanu narelewa nartafautishe bavu na mji isoko eli mzimba kangondo haruma voti yoja premier dembeni sharme ngongwe kadoja premier kasu tene mndu rekajao si adalani mzimba ile te candidat daina Mwinyi Baraka wakawenda aka vice president wa Mwinyi Baraka eskebu yakawenda vice president wa Mwinyi Baraka hashindie mbajini haja premier hanika Mwinyi Baraka non c'était pas le cas parce que abia kabo wakadaina Mamadou wakawandu wa zaidi bwana wakabo daona azali wabwa mbajini pula zipande pia waka kandida Isani waka kandida Mdembeni kweli Mdembeni mzimba yoja premier Dembeni yote karna wadalana sham mzimba yekadoja premier mbajini parce que mri yaka député yaka uroha yenda kandida ya doeto na deuxième tour kama nakauja mrambi kabo yengu maîtriser bavu ya mbajini na en 2004 en 2014 en 2015 hakaushida na daina ancien ministre Mguna Mrehemu Abdul Karimu mzimba kaja hata deuxième na waka député ka uroha haradi hakaanza hata manda ya pili nukaja shinda na aboli ho haka député nguroho ikabidi ya hunde majorité nukaja shinda ida deuxième tour nda hata alilima tozi yabo yonde iwone saukana mzimba katumiliki yengongwe ngiyo na wenyi hazitendwa yengongo ngiyo na wenyi wenza wa siasa yo karna kauja banu jer rambe ngarivumbwa wandu jao haujao haukamzimba wa yengu juo mzimba wa yengu juo ngujuondro ukana yeye hende kandida 2007 hende president wa isi warmwenga yeye waja premier da warmwenga zija hakana directeur de campagne wa shi Hasenje wamba Abrar garjadi wazi omji armem kazija omji ito Dembeni mziba ja premier da warma ze voti za 2007 yo de comparaison mra kufanya na yabo
en 2019 Abdou Soifu hende kandida ya ho gouverneur ngar wandu pia awamini ukana City Faurata harema gwanzima shia lazima ende deuxième tour Abdou Soifu na Ousmane Madibana selone namna wajizi wakautunda zevotizo yabo leo mzimba ngojo kaujaurenge mikiro wambe ukana yemba jini woya haho ngojo amba dembeni ya haho yumiliki habaha wakaema kadri walo yabo kwa tusubuti jompoze wahuwewe ngojo mpoze harumaze mwayeza haho shabanu ti ukawa ngawe nao bavu yamba jini no narele wanenro ye namna ya hela eze enjeu ni namna ya ladimunda ji prononce harumaza perzinu rirenti tirendane ritambilane rabo ye siasa metro mzimba wakomori pia wasangwa ujwao ye position ulonio kuna kauja urambie namna itondizo ekale uhende uhundu ndongo za tola vimu harume assemblée yoti matanjabu hosoni mwa komori haukawa inji wa hao wewe uzamba udiprononce huonesa ukana hudwambilwa zosha leo dwa amini ya bongo kubali zila wandu wakauhambia ukana yenti ngio haruma kaitina watundivu yenti ngio haruma ufujari ngio haruma balbala za kisharia kabati mruste himba nongo chukayonti serikali kwa tina mbasta chukayonti ya bole umetru mzimba kuna kauja ujewambe unga leo doele wao hukahuyelewa shaufanya ama kutwelewa metru mzimba hukahuyelewa shaufanya ama kutwelewa karna kaujari hadalane metru mzimba leo tido aladi muja ukensi ya usoni maubeidi upale urinike ukana hari leo dwa kaurambu wa ukana yentingio jao yentike suste sharia reglement interior ya he sharia shansamble kaija soma yenogo jao izo kuja kaujua izo hujua shaufanya ama kutwelewa parce que banu ngarjuao ukana haini mrungu defende ze interesahe metru mziba nga harumaze interesa hao binafsi shakuti harumaze interesa hemba jini kuti harumaze interesa homju wa dembeni kuti harumaze interesa za hemba esho shangazija hawiye masiwa mana ujo kai ho wandu wenji walio sheka huja hufanya kungumanyo la hao yabode namna waelewana na azali yemana waelewana na azali halafu tena ujo urengele dzina la hemana wa azali do ulitendeze harume alliance ya hao yabori elewa kayani ndongo azalingu hu prepare ukeshefu wa opposition haukakatila jeukane mndu ya njarume guvernoma haumru wa hao hauhundeze enterezao halafu jeru namba ukana azalia doambi obonze ukana ukonga mkopere damine opposition ye opposition ndai ya mzimba hari opposition parlementaire yabo mzimba ngarambula nao na abunga bwandu wenji wajoyele wanai banu parce que haringa revumba ngaramba uze kweli banu mimi ngami amina droit ni critique wandu pia ngamina droit nambe parce que banu mimi mitisi asanzima na mzimba izo namna avance u de mahadisi yao na azali shati de mahadisi kututahu hadisi la wanabani hao kututahu hadisi na mwanashe wao ya jo hudomine ya jo hambia kati jao shawende hurenge kungumanyo la wandu ikao wajozi sezi twa wadwamba ndawe dehelilo kabati problem yuende namna metro mzimba ujue sheka mzimba kweli ngwanzo ubanda ne fikra ndata fahami ndata Abdou Soifu ndata kiki ndata Ousmane Madibana ndata Baruani mwenye baraka uandruao pia ukatida nao mhadisi mshindane fikra sheka mzimba honde hungu wa sinzo ndabo amini ukana ngawe wedo ulo muhara no andruao chawo wala kwa tiwa hara nawe wewe ndo ulo muhara no andruao pia na wavumbwa bana mzimba kuna ujauri adae banu leo na tena wani mru wa mzimba na juwe kangarambuao vanu ize jezinu pia ngarjuao mzimba il joue heze interesa hahe ti interesa mru zanti hujao wangu kwa tuwe ngarambuao pia namna ya juwe vanu ize paroli zahe neze decision zahe neze argument zahe ndezi tonde sawa batu rifanya haze zitwa yabo bori fanya haze zitwa ngarielewa wejwe hapo metru mzimba kuna kauja ujeuri ni keleso kuna kauja ujeuri ambie nrabo ngarielewa ukana upangwani azali ujeuri tena urenge hambo alliance nur zabarhindi watotimizi nur el fatihu ravumwa kuwandu wasangwa juwao yejwe utojoka hutimizi ye nur el fatihu alliance nur el fatihu sha alliance nur yangu wandahu
dawe nando rambia ye lideri uloda onaye yeba ni hao wahensi uloda onaye ndo yabo ngarielewa ukana ukautaha kungumanyo la nyanchenje ilije uke wakodingoni mwaho wadamba kana wede opoza pour gagner miwango ubuliwe miwango hanafasi uhundeze entereza ho hanafasi shati enterezanti ti entereza ho wakomori ti entereza masiwa ti entereza ndongo tukayonti mzimba kuna kauja ujauri adai bana avec tout mes respects ngamtojodo zerejeza mana mi ustei yaku mi hadisi haku mina weshade za hangu da mina weza ki mwanashe wa mru na zuki wa mru shaminja paro hadisi siasa da mina mzimba miti mru wa siasa da mina mzimba wazima yuyo nguzi juo mzimba nguzi juo da yeno wanro hahe miti mru wa siasa nzima vanu hae ekanu ngwa haruma divergence mzimba nge haungua sinzo lahe watu sisi garema wezi karti juu ibwane ze fikra zae ngarjo hamba ze kweli hatari wonese haki wanu iliyo ngwaja ili ya leo hasalimu amri mbabi haelewa ukana hende tor hambiula zinji kaja kau amini leo ngujihisi ukana haamini abonge metru mzimba yabo leo metru mzimba kuna ujajau ebane madina ya lo duniani pia hutoka jaurenge alliance yaho uambe alliance nuru ngofikiri karna ubu hama intelligent ba turafanya hazizi twa mide mwando ntwanzi hakazabari hindi watomba nuru el fatihu haukayonde jojisa woni wende zo position olonio ze position metru mzimba alonizo pia c'est pour favoriser ye régime ya azali ne famille hahe mzimba ze intervention zaho pia ngasongo washia u defende ezi azali ngo defende ezi azali ngo defende famille azali kuna uri hadaya metru mzimba abonge metru mzimba nganzo unaleshe twani uyelewe nganzo unaleshe twani uyelewe kiasa utosha wakati kao wakomori pia wahuelewa wakomori pia wahurambua kabati mwana bani hao harmenti aba amini metru mzimba kabati mndu kadri ulona hikma ulona hamu nenti ya komori no bahanu nenti ya vuriziwa uamini mzimba uamini bo mzimba yabo si wasaya wananyuho wakimji wakiwanzani itwana hata siasa ngaritabi hao inde mana rirongo wao dabokana ngaritabi hao wohe namna uvumbulo hao baba nu metru mzimba nganzo wielewe ukana sambi haparo zamba amba ukana ndula sibiri haparashkali epanu mzimba wo utojo shinda wabakonda ni hao zabari hindi utwa udunga zelongo zaho botina urongoa haukani wakati warongoa ngawe hamabelu haba metru mzimba ngawe hamabelu haino sikuwarenga mikro ngotopa maha hamba rongo wa komori pia wahulani c'est pas bon mruze hamandawe wasoma hamandawe wadunga siasa rangu hale waformewa ni wandu wenji hakebanu ngabu wandu watohelewa wafikiruka mzimba wangu wa paranta sikomori hatuenda directement conseiller juridique non mzimba atende afanya hazi chambre de commerce na education ngeka wenda conseiller juridique shametru mzimba ze postu ne ze zoma na waziru madauno wandu wazee wale kutuzonesa kahusomo kutuzonesa ye hikma ya hoa ze johari ze taki ukahubiro miononi hao wandu wajuzi sao wakomori ngwajuzi sao wakomori wa maruha eba mkweli mzimba we imri yako kabine ha johari we imri yako kabine hataki hata hakarme gouvernement yataki yeze raisonnement za mzimba dernier taban ne namna yeze action za metru mzimba ngazionesa utafauti na mri ya biroho mihononi habiro mihononi hao wandu waona wavumba ba abonge metru mzimba no wandu hao lazima uyelewe wandu hao wahurongoze muyelewe ndo ukana banu ufanya siasa ti magui ufanya siasa ti mikimaki na aboze mikimaki ngala zimungize shaba zikae shaba nuze mikimaki mrako ufanya de kanu ngo harumale kungumanyo wilo anu hata yezi ngabo wasitene u fulani ngabo wahimilia fulani ngabo shametru mzimba hokaungue wende wafanye mahadisi da unazali uje upange namna ya ukana ngofanyoze ndogo pia za ufavorize azali dalilu juzi hazamba hamba ikangu wanano na azali kaya jodo banda ya ndabo
Wonana na Azali wa ubandaya. Rangu 2016 waonana na Azali officiel. Shawu wonana na Azali plusieurs reprises no anuko jazijua. Ngonano na Azali tout le temps. Yabo Nzori wonese habaha. Mzimba ka huende toro. Wanu henamna mzimba ya liyo. Ngehama mze wahatu. Anzanzi Yesu ala ya msaidi yenu ni Yesu ala ya mze Ibura Sheha. Niwonese ukana henamna mzimba ya liyo ngehama mze Ibura Sheha. Si karna ujabanu ride mze Ibura Sheha. Karna ujadambe kana hafanya zitofanyiwa. Shao mze Ibura Sheha nganzo ya ilewe ndrongo nzima. Ukahadirwa havunzu wanru muo. Wanru pia wa mlani. Abonge mze Ibura Sheha. Nge waukana ya jirande konti. Yende ze nyaso hasisiri joutoa. Ze namna mze Ibura Sheha ya ndaya kaurongo wa harumaye tumu ya serse kwa mbani. Hamade mwana maboltu hazamba. Si karna ujabanu jeri pwemjo mze Ibura Sheha magozi. Karna ujabanu jeri mdeye rimrongo ze nai. Shanganzo mze Ibura Sheha ya elewe kahavunza wanru muo. Nganzo mze Ibura Sheha ya elewe ukana wanru walisha mdudu haranze sikuraona ze nongozila. Nanange haini mru wa urongo za Ibura Sheha na mrongoze no ili ya salimu amri ya rejei. Yati kembeboni hende hanja mroni mze Ibura Sheha. Mze Ibura Sheha yati kembeboni hende unja mroni. Ngabo zambishi hao zinji karna uzamba banu habaha. Mze Ibura Sheha mana jana riwono. Mze Ibura Sheha ikaubidi ya kae. Hobeti salama jana harumaye sinyeturi za kaufanyiwa iho. Kama kama notablu wa hewa shili wenji manotablu wa hewa shili wenji wakabo mze Ibura Sheha kajenda. Eske mze Ibura Sheha kajenda hauishi ya zenya swaha za hoa nahe wa mrogo zao. Hamade mwana maboltu. Mze Ibura Sheha kajenda haukangu jifikirio ukana za nongo za jiri kweli hadirwa. Abonge mze Ibura Sheha karna uhudea. Karna uhurongo za na ya kaude mze wa hatu. Riko uhustehi. Shado uhambia ukana hori vunza muo. Rilisha mdudu. Wanru hao kweli wakoza. Yenti kamili idihi. Yenti ani wanru pia ngabu hata ware ani ngabu wanru wafanya hata 4 heures de temps. Waangalia ye video ya mze Ibura Sheha harma 6 fois 7 fois. Hauka wanru pia wakwa jaelewa. Shamze Ibura Sheha na wazee wa saya randisozi fuchia. Na muyelewe ukana ngamvunza wanru muo ngamtongesa oze confiance zirejei dingoni. Abonge nyi wanru muishilia nao. Nyi wandu mlona upesi wa urongo wa na mze Ibura Sheha haraka. Nyi wandu mkolo karibu na mze Ibura Sheha. Na mumrongo ze mwambie kwa wananti walo kontrole jamvi hawavunza muo walesha mdudu hasibabu ndae. Mze Ibura Sheha siti wandu wa ujabanu jeri upwesheo. Shanga nzao rongo nzima. Rinikeho ukweli ukandizo. Usalimu amri. Hauri venulie kazila uptilwa pieji. Wanrunga onanyura wazijue. Haukamze Ibura Sheha ngarijua ukana weti korompi. Ngarijua ukana kujajofanyu wanrongo za ukorompi. Za korupsio. Na yode bazi ya wanruala. Ridiri wenese ndondo kabala harumu wakati mze Ibura Sheha ya kaurongo. Hede manasi wasaya. Rutona drua rongo hojuma banu. Hena mna inu. Haukana banu ye video ya mze Ibura Sheha. Ilati media tidowa parwa kwa mbani wenda waka ufilme. Izonga sinayo shahidi pia. Ilati media ya parwa bala kabati media ya lalikiwa harumale omkonti ula. Shawela mru mtamdu ya washili. Tena mwana mmemrisa marengoeni haukawo Abu Malha. Wandu mwajua we tobia Abu Malha kabanu haini mwana mme. Ya hutuhumlo na rongo za shivura. Za upede wakaja parupa na rongo za lingana nae. Yabo ngarijua ukana. Abu Malha kaubenza ya renge video ila ya oneso wa Komori. Ukana mze Ibura Sheha salimu amri. Yabo baho mze Ibura Sheha nga wana droa urongo wambe hutuwa pieji. Na banuzo jisa ika ujaba nga mundongo kwamba ni urongowa. Yabo kuja tolote ngweni. Shahe namna warongowa. Wanruwa dihi. Abonge mze Ibura Sheha. Nganzo uyelewe ukana wanaho. Si wanaho wa henti. Riko uhustehi. Riko uhubama hasheo. Ridirwa. Tena rilisha mdudu. Shamnyezi Mungu na jailie unale shetwani.
yabo izora kanzaru onese ukana karina uhurongoza nai karina uhure ya shanga nzo unaleshe twani umzebu wa sheha haukabo mzebu wa sheha wandu wenji walili matozi zenongoza juzi wandu wenji wahumiwa ngabo atabaha wallahi walo watongo ujuzi saibala kweli yebala kweli abonge wa Komori na nyiwa washili haukana mimi tanzi hatamba umwezi uone hamtana washili na banu mimi tizingarema kalima ya mzeiburu wa sheha ya paro yamba mzeiburu wa sheha amba ukana washili ni nyima honeti wanguti hujibu tamba ukana ye honeti uondawe uombe na wajina sha jai harumeba vuya puha jai hamada shamfi ye bavuya puha bavuya puha jai hamada shamfi na mzee Sultan Abdulaziz nyitima otima honeti 100%. Sharika ufikirika ye bavuya washili hona mahoneti wa mzee Burasheha wakabo ele wori amini ka kweli ngawe honeti auri le shamdudu ama helira la shamdudu donc uyu karna ujo hamba ndongo zinji ho jumabo harume suala ya mzee Burasheha narijia harume suala ya saya ya husu ya assemblea kawanti wa leo wakoworo watukufu selone ze renseigne marloni zoban tenana nduna elewendo ze renseigne marloni zo sisi azali hawai ha decide daina mwana hahe ni mrumshe wa ukaondo adenga u decision ukana assemblée président de l'assemblée la vimu yake mumwali vanu iwahi kaipango ya président de l'assemblée ya beho mwali vanu sikarla wahamba kabanu wandu wenda uhamala lao dizo amini uko tu amini assemblée président de l'assemblée yamba ngeni kilo Abubakari wa mumwali ministre premier zende na huja hatari jari hundu renseigne mazindwa jina kaize nongozi kauha mustadrani ngujonjia harume gouvernement alafu dobi miriwadi yende president de l'assemblée zondrazi hisa sha ompango wa mustadrani yalo juma hutowa mali namna ya ufanya ugangi na korupsio ya majournalisti no ili wadomvumbu wando hata waroha ma emiseri wa jabanu Dar es Salaam banu wakafanya nyigangi bomu watumu en faveur ya mustadrani atajuzi ya he umra ya zalia kaunda harume umra azali habali ya mustadrani wenda harume umra selone namna jini baharia rambi ya mustadrani hakonfirmewa ni azali harume msafara wa umra ukana ngojonda ministre miriwadido ujonda president de l'assemblée sha mustadrani no ugangi wahe ni namna ya shameza nkodo ya kaprea juwe yafe eka miriwadido wendo president de l'assemblée wanu wanu sikarla wahamba ka wanu watongo ujuwe hamalalao sha kwa tu amini Mwenyezi Mungu kwa tu amini zetu mwafungao kwa tu amini ugangi mustadrani huo haruma ufanya ugangi ya kwa maemiseri ujabanu zonga sina zenye shahidi ili waje wakazeba hanu miriwadi na wandu nusu no ili mustadrani yede yakane confiance haye cheso ni mwazali izo ranzori kamini ka mustadrani ranzi azali hawai hambia ukana wote dojo kaenda bayushwa leo hoende shabu nganzo kuna ujoka satisfait haukaya mustadrani ngarjua ukaze kalite za hoka ngawe tayari watike mndu nzuwani harumezi azali ujo uvumbula bahanu katidawe ze miriwadi wa aningo prepare wandu warede miriwadi tihindu wamrede nai wamposheo paske wewe ngoele wa ukana ye adversaire ulo na nzuwani uo miriwadi aiche shaizo ranzaru wambie miriwadi baho nganzo ujuwe ukana wewe wawengo zijuwe miriwadi ukamustadrani ngenkodo handaruna we na kuja mreda nai yabobaho wewe ngawe capable ya ushinda udiwe affronte leo muriwadi nge vice president à l'assemblée mustadrani nge president yabo ngaranzoro wonese ukana badi banu zinu vote za hanyu de lever la main ni ma député inu lever la main hata mzimba rekawa ubeidi harambi ya ukana mzimba na député fulani kwa javoti wa voti nwili yuamferiza hao shamzimba karda kauli na mzimba president de l'assemblée karda kaumlinda armabiro haukamdu kana majorite ngi hajo nja armabiro hajo existe
mbabiyorte hadalani yabo miriwadi fanya ze mikimakizaho pia shaurisa mru hama miriwadi ai ama mustadrani ani kutufikiri mru ne namna ya uende sansi kutufikiri namna ya ushinda ubasawe yentisha dotokana de namna ya urenda miriwadi tihimu yabo hiyo siasa hindi hata nyinyi wanyi hawanyi yemana miriwadi leo wandu wenji wa mvumbao nai unu mipango ya mustadrani mustadrani do upango wandu hata gabo majournalisti walibu wao parumuani mustadrani paske ili wado vumbua miriwadi nai karjaba miriwadi kajarenda na hiyo ni kori na mwelewendro shangaramba wa mipango ya hao ze divergences zinu na banu difference mikala wahamba mikala wa uzamba difference ya heezi ne position kangwa mana wanduzi juwa shaye pouvoiri wo dzihana ani wo remana zitumbwi humuoni mi ustadrani ze plaza he pia de namna ya urenda mirwadi hindu paske yengu elewa kana ye adui wa hahe mirwadi na yo urisa ni wanzuwa ni nywa ili nanzo mke abo pour une bonne cause des endrabwe za azali shamti jeharuma system za ukana mirwadi ye jao mirwadi ngari juwa onro ukana miriwadi hawai ha perse de president de l'assemblée mustadrani haka preba isho ya jili sasumu nwati zione yabo yondo bahanu za kauja bashanji emipango ikanza ruone sembabi systemu hiyo ukana abunga bosinji zidwa jina rilinda umri ajibulie ajibulie mustadrani banu akwe kamru hajabanu hajibulia mustadrani do katir jordir jertowe tena ze preuve hata wandu wakarbo gangi na sina ze preuve yule bara kanza jeru wonese le wonja kanza ni kemle na mjordini wonese banu ntoyenya so habanu wakomora yuzibanu tirongoa lewo karo ya bili abu manama mdembeni mbuse wandu wao na wana biblie manama burwa vanu imana ndrongo vanu habaha ili wakomori muelewendo hauwa dembeni wakati kao vanu ezuki wangu burwa hata habaha kature konese kahandrede nai wangu mimi tina uparo rekonese ni msamihi mana kajara haka jari konese kahandrede nai burwa hamba ukana ngawe tayari haruma mesaji waifanya waibeha amba ukana ngawe tayari burwa amba ngawe tayari ufe nuwanie idi na bomu zo zamba harumwe vokali parce que pour toi ukautaha intérêt personnel yana yonde tabia yao we mru anzaya we mru fitna we mru wa peu wa dembeni pia ngojua tarehi yao kutina tarehi njema ruo mji wa dembeni burwa we mru manisa we mru wa peu na haini mru wa hemba jini surtunyi wandu wa hesha mashamba jini hauka burwa mimi tiziwono mimi da mina he September wa Dar es Salaam bam yo henda haruma malideri politiki na wandu makadri wa hebavu harenge mapesa wamba wasaidia ole dimala hebavu haja wande ichwa kuve hati dishosh kwa utolo burwa ukana dhomana ya hesha masharasemu shadembeni hurenge mali yabo huzangamiza hata kujaparo shida wafanya bila ya heve dhomana kujaparo shida watu wa factory ya hemba hiruenda wahula ya ishama yabo we mru ujo kahuja uje ujipanise nami nanzo welewo boburwa ukana hurde ti hadisida mina weki binadamu kwamba zinji na mina weri panga zinji rifanya exchange zinji shahurengeze message zangu ngobesho wandu zaidi na dhwamu zembahaza madzizo yidi wae mtumwa za mbahamazi yidi na dhwamu fatuze wewe boburwa haukaidi na dhwamu hajonshanga ikange na yazirenda ima mitano yafanya rumemba jini shakatina yafanya hebu ndio kauka mwarana yidi jabarindi yekawewe leongo joambe ukana ngawe tayari ufe haidi na abo kaja anijuzi akanezi kaja ufanya rongo kaja hujua wendo shalewe ya tona rongo ngwabonga utayari ufe nae ya wewe mbahamazi dawe nae ndunaje banu yarambie zitendwa yidi na dhwamu yafanya ndizo kwa mbiani kamru hajahamba nguwani yo yidi na dhwamu yabona je yato yarijibu hema kalima rahamba shabo buro hodembeni warengwe makalima ya hangu na hadisi da minawe
uyabehe hardi uonese haruma message wa zamba banuze message ti parisa tishizo hamba hata wanruwa hulani wa huonoka we jinrubi wa huonoka we mruwa udhalimu wa peu shaizo tabia wa ukabanu mwanadamu mruelewa ele bumbwa lahe no bahanu ya puha kuna kauja ujikaze kaupuharu mafamikura hanami kuna kauja ujikaze kawana zitendo hanami umji wa Dembeni wewe haini bahanu ulio wahanza ukana urenge mali usankade kauna bila utisankade yabo urenga utafitna bura huka Dar es Salaam banu nyumeni September ya bira ya homa hawabira tihuambia ukana fahamu ba ngabo wandu wa Dembeni wa ukana uparojua wa shanji avi ya mzimba wewe hunambia kangawe tayari mengoni mweza ubeha Dar es Salaam ufanye ugangi Noeli Hamidu na Dekana Mnagrana Bilali watiparoganye confiance ya mzimba ngawe tayari uzipenye ani wewe ngawe na jarubu wandu fulani na fulani mzimba yako uwa amini Dembeni wewe ngojo kufanya hata watiro aminilwa izodo wanambia boburwa vanu kamro hato tonyushi na elewe ukabanu wanu mimi kuna poroshida wondra proshe na rongo paske mimi ngamjue ngarjula nao njaba ntina defo sharumo mji wa Dembeni aibo kabati buro kuna ushinda uje usubuti wambe izo nambao banu rabu ukanadhoma na ya hera semu madanganya menji wafanya hutoloze dhomana hasibabu huende wambango hulo materieli hurenge materieli ya he faye hujipata materieli ya zuma nambao na mapesa na mitanga huende huwa shemwa na mshwa ya kaulolwa kujazirejeza hundo fanywa bila ambao uyengwa yabo boburu wangojo kauja unambie Henry Dembeni bokwe banu yekale odizo na hamba juzi yeke mwanashe wangu hedenge na duka Dembeni ngena mabeni ngufanywa mabrike badi yode dhahabu ya hemwa na mshwa hangu ya lolwa kejahuziwa haukasi wenji yabobora ka wenji haini mru hanyisa harenge bayanu fulani sha pour une bonne cause de uloza mwanamsho hatu shakatu tuli dareturu haini shahaja isho shahe mwanamsho hatu mama hangu hanike mwanashe wangu ajitahe hafanya ankili mwanamsho wa lolwa yehube sho Henry yehu shipanya hizo zaho wewe da one pamiaho paske banu enamna zanongozi liyonga nzodo ambilana burwa we mru wa peu wa Dembeni pia wa hulani we mru enda hata walola dahoni hokaleo burwa kweli ngojo utawe mru mfumbuni ngotawe idinadhamu hanami mimi juzi wakamwade wa Dar es Salaam na huparana hulaulia na joloteli na hurengana ubea vahanu ntuhutimbulia shati ufanya zinji kibinadamu na unanya wa Dembeni bali banu mwanadamu de namna hiyo mitifami yao notifanya hata tijati hulaulia tihutia baba ni vahanu tihulaulia tihuambia wawodezuki wangu fanya jau choka namba santima shahujua ukana paske hidi na bwamu ngujo hunika mapesa Dr. Salimu amuhambio ka Dr. Salimu ufanya hazi na Ahmed Isa yalopari mwanashi wa Dr. Salimu ufanya hazi shaomo wanai kwa na uhubamba Hindu vanu mnaiti mrutona mnaidele bumbwa na rele wanendo bala juzi samahani dakambi bala juzi bonamba ambari yemnai banatuka kwa tudhulumu kwa turenga zemaliza Komori shango kuona ize roho kwa turu kuhurumia yabo hidi na dhamu njaba katina shakana uporohunika boburwa yabo enda ndrongoze nai enda nivumbwe nai tiparisa ze vokali zao boburwa wakaudhibeshe Ahmed Isa hakabanu na manzumu yelewe bonrobo wa Komori mimi burwa hanambia hamba ukana message ya hangu tiafike mitiparisa message kasi namna muda timwambia ukana bobu message na hadisi da mina we roha minti na problemu paske mitika uhadisi da mina we kibetizi hanambia burwa hasubuti hamba ukana habe he telefoni haruma mndu mfumbuni haruma siberi moroni hari ye telefoni ibe haruma siberi moroni
halafu hariye mndu ola kaurengeze telefoni bwa kaye mfumbuni hatorengevo kale hangu habeshe ya wandu wa fumbuni shaburo hadiwa za ukana omandoni hanambia ukana koba yabo bwa medi yode heli yanambia bona mpara shahadiwa za ukahanambia zo hardi haja haka urongo wa harumwe vokali na ipiblie mrunende yaishie vokali henamna na rongowa buro kataka uhisi hizo yambao parce que habeshe amru message hazamba ambao kana yonde message ya bashar tuo jauja handisoeleza shahadi haja tena nguambio ye mru kana ye message hiyo indwa jina hiyo yodio na kaumenase bashari na mimi buro kaja nibesha message ya umenase shabu hambo se hafanya vokali habeshe wao wandu zaidi na dhamu waelewe ukana hakaunimenase ili nizie nguni metrize ntido fumbaidi na balaka janibeshe message mimi ani hafanya vokali hatransfere mru ndu zaidi na dhamu hauidi na dhamu wae peut-être hamwambia ukana uyonde message na kaumenase bashari na we message wa kaunimenase boburwa kejani wasili ya ujodo ni menasa ndongwendi ndabo ulondo ye wendo ye mbaba hondo ye mjomba hondo zitendwa dembeni dazi boburwa hata ujodo makana ngoni menase na rejershi na uzalendo ba mimi na uzalendo rana we kauna ganza minga mina usiku wakutina usiku we utrene ngofikiri mndu wa 55 ya Dar es Salaam banu yafanye miezi 8 hari mutahonzi yaende Faransa kwa mtujwa kawo mndu Mwenyezi Mungu mndu ya mtaru mabalbala ya honda bo ya lo rate hauka mndu wa 55 hauka ngufikiri namna ya honda Faransa shaka tujua utamaesha mandwa jina na we fundi mlikoli yabo burwa hujua hizo wakaufanya shabangu mimi hizo niwambia kutina namna ya ushinda unieshape boburwa na ana haini mndu jo kautaha defende burwa haini mndu jo kautaha ya rongowe swala ino na hime ya rongowe baminga mjo jibu yontina hata namna kabo androjo jikaza hiyo amba ukana uona ganza vanu mna ganza wotilo kamru haju habo tasi hundu chanu huyu atiniwa mna ganza wo mrulo na wandu haruma ya waimili ya mndu minga minao minaona shwa hangu wenji rawa za rawa zima rawa na watuma hanga zijani rawa mbaba mzima vanu mnaganza tishanui huu riele wanendo refasiria shanui huu na mnaganza wa imri kao ani hata ye machuzo balatu ukakatina shabanu baishwangu tilwa dahoni ngujwa ni kilo hata machuzo lejo samidu zenongo pia fainyiwa yode iwone sawa mnaganza shale wa inu mdu kana ujari kaze nrabu banu yambe hariye mnaganza hava yankandu ya sonywane mwana mshwahe na yabungu mdungu ambo ye mnaganza hardia nwe mvinyo yende hobenda ni ya mwana mshwahe yende yambie mwana mshwahe yeshimejiwa hikarohoda huni hatu ende zao na yabala ya hariye mnaganza izo nungo zirjere wano wandu wamba haru wanaganza vanu mnaganza do wandu wahimili ya mru mnaganza zinuzi tendwa mnaganza yuniti makalima utohamba mnaganza ndami nlonaona shuhangu hardi walopre wanteda honi tiwambia tabanga nga jofanya kontra mwende mwafanye shughuli pia munivesho muharuma paravyo jeni kazi waharaya shamna ganza utona hata ndongo za mji uzifanyao utojue mazamo ya udhishiwa utojua hata kabo weka hufungo jojua mazamo mji shakutina mazamo ya fami yabo mnaganzaje wakumuri na rielewa neno redo diferencie wana wapuhamala honi vanu mrujua hazalo botina mwana mshwa shayemna ganza hasibabu hindri hatumua na shwahe wa famii wao amba wajuka tayari wafe ne mwana mahao ya hundresheo yonde namna ya mnaganza shakuna ujua habo tasi kutuhunda mwana mshwa ukatuhunda mahindu ya hala ekahala lalefu kolinu wahimda zawala lalefu kolinu nguishio bozo ngoze mwana mshwa yafanya udaini mrumme yabo unaganza nda ubi huo mangabo wandu warongo wajuzi amba haruwa na ganza nabo arudhi walala mzazahe ya enshi uyu hazi mwano mji yabu nga doka ujari shangazi wani je ya Rabbi wandu ikawa uju habo taso mji jokiri wambe ukana na mrohe yabo mwenzanyi ba yoya plasi hatu yabu nga mjomu shangazi mba minga mina mazamu ya mbaudo ziwani yao ya inyapondo hatu usufusule madimbamba uwe si inyanzima nguzi juo nyuhumu wana haruma zerezo na mumuzise vanu zintinongo za udo jikaza ngarujwa uzisana zenyinya ngarujwa uzisano mahala rapuha
Yojo jabano hamba yemna ganza, yojo jabano hamba mifulani. Wanu mime katirongo wa hena mna inu. Badiri wonomba abezi tendwa. Juzi Desambru zuki wangu akaunda daoni. Ilande fasiri ya ukawoi kweli wa imdu fulani. Shamrati jebano adajo jikaza kari bano apuha fami hapuha jau. Fami ndahu. Wamdu wamba okana upuha mji fulani. Yema na mdadzaho ya kauroharu mji uo hindi. Yahudabu makama samivu. Kaja kaunda bahanu wa uyeshi. Hakaujibu, hakaujiunda ya mbeukana. Ngurengwa ni mbabaho. Yabe wa mjini hao. Mjini hambabaho. Halafu tena mbabaho kaja kana bahanu bonyia wanduze. Hakaunikilo plasi ya homji. Waeshi muyeshi. Wodo unaganza. Nunaje mdembeni na jembe ukana mimi bahanu niyeshi uwe abotin kilono mji. Ba mimi tiloto kati mdembeni. Sha mimi tipuharu mohari mji. Yabo wandu wajijusa ono jivuriza bana. Harumazerezo zinu bana. Karjamba kabati mdoulo na 40. Sheika mraji ambaye mba hinya na fami aibo kabati mdujo na dojua eliendao. Abongenga jua okana burwa hodembeni kuna kaujabanu je udoji kaza. Wewe timru au kaujodoji udoshidana nami. Wewe timru au kana wewe mungojo kaujabanu jewe ujonese ukana wewe mru dembeni. Weti mru dembeni. Ntujue familia honda hivi. Ntujue mjomba hondo. Ntujue hata zitendwa. Tukayonti. Yabo hizo nanzoni mwambie ni banu. Nareke haujua. Ba mimi ngamjue mazamu ya ladhi munzishiwa. O hatu. Ngabo kurabo la wako kamfuri ya pabu ambao kwa mshekoko. Bahiyabo do mahala wanduzi habo. Ekatinda yabo mjobe hodziwani. Sheikati emazamo emazamo ya maili ya tofautia ekatibo harume mazamo mji. Hauye kao mji wa dembeni wamba paske banu jomkini haba ni zo Mwenyezi Mungu afanya riundeshewa harume miji hatu. Ngami ukapabu ngami mrua ukanife maudu wa mji wa dembeni warenge desizio wanzio banu wanzao. Yabo ngwajua ushindo haukamimi mfu mwenza wenyi. Yekamdu katujihisi kaya mfu mwenza wenyi yabona jina delale ya jiwe ya semi anje mfufuni. Hau yarenge shambura yeri ya sobarini. Shazemba hazamazi zinu karna uziba nafasi. Abonge buranga nzo seda bahondo. Rawere mwanashe waho bonie. Paske metriso bonie. Ngwendo iho ye jikaza. Bahari ye ufanya hazo kabine ha itibari. Ay mwana wa itibari wala mfiraji wala. Halafungu sisi muhobo ni vumbo mwana itibari. Madzi. Rawebo burwa remwanashe waho nyimba hazamazi. Bonie ngujo kamruma iho hata. Haba haende juzi hahibize voti harumaize biro dembeni bahari ngujo kaunikiwa hukana hari ngujo kaunikiwa ye plasi ya metre anuari wa usiye wa hedaula tijule la duani amfikiri ndrabo mwana mumtuje dojo kautolo yabo ngamanzo muyelewe ndondondro ukanyimba hazamazi ekadembeni zitendwa kabatijo nshinda kabati tenanga mtoreyo burwana wandu zaho kazi tendwa dembeni na wandu zaho ni mji yao wandu obonie tina kaurenga wandu zaho wandu ajinani wate arumejwe inu dawene mwanashe waho nyimreposte unai na vanu bwa komori muyelewendro vanu burwa wende zuki wa metre bonie usiye yakane problem daine mwanashe wangu olihoya uranti ye dawa yendele daina mwanashe wangu hende hata jone substitute du procureur mwanashe wa gumsese homa weni bura ay ubonie hende haba ukana wede mwanashe wa bashari ili yarengo yafungwa bahibanu wei bura wede zuki wa wei bonie yakaufunge mwanashe wangu sikuila yabo rielewa ukana inunrongo zipango oki alliance ya hao wari rende na iye familia hatu bure kamna uporoshida mke hamandasi. Rekazi tendwa za homji wa dembeni. Reka mali. Reka haini mbandrongo. Reka mazamba. Reka mahura. Kabatu joshinda. Ebanu burwa eko hanyu. Ohanyu nyuti ya ema jaya ya udahoni. Nyuholele andaho. Mana manu mdu utona kura. Utona mazamo. Utona rongo. Ngojo kauja unabehindi. Dembeni. Yabo.
na mdoelewa ukana banu kamru hato tonyushi ngejo humuma nai kabati mdu joka ujabanu ya jariba ye hanywa kabati mdu izoti sati torea mdu jo hamba roto hamba yo jorengo jorongowa banu kabati za udo shangaza wandu banu zimbaza madizinu kabati joka ujashangaze banu baburono asuma nazali ni muafronte udaine mdu daine famiyae fadhali kaidi na dhamu na webo burwa mwanzo uelewa ukana banu wewe de mdu intelligent harmo mji wa dembeni ni hadisi mahadisi da mina wewe urenge uyatowe wetina ukana unila bahari ngondo hunde entere personnel yabo nganzo uelewe karawere mwanashe wa ubonie ngamjo muafronteni kamna ushinda muni afronte haukabanu mimi dembeni hanyu bangu dembeni hatu kamna ushinda muni afronte burwa wemba hamadzi wemezi ngojo famezi kuna upar wemru walola dahoni bo burwa wenda wafanya hata watafitna hata yemru mshaho yanyisale paya na mtatae wede unjo kauja urongo wetengwe ni bo burwa wemru wanyisale paya wahanduze mru mshaho walombali bali ya bongo jo kamba burwa pe mtamio wakati na usiku zurizola kanzar jerzambe banu harume suala ya burwa yunu umuyelewendro ili wandu waelewendro yabo izura kanza rambe banu za saya tirongo abanu suala ya Colonel Takfini unarongo suala ya Takfini mwanama boltu hajaha ishaidizi za tena hayamba la memshozi osukwa juzi riono Mruhamba Hasani wa Shimitamihuli hajaka ukonfirme miongoni mwezenu ngora zamba za husu Takfini. Yabonga nzo Colonel Takfini uyelewe ka rami raboltu kabatia ukazanrabo. Yabaki wewe urongo wewe uhane izo Hasania hamba wa Mitamihuli. Colonel Takfini ngwambo wandu iho kariru ukazanrabo karja ukazanrabo. Wewe jindu la peu, wewe mru ikao, wewe walimu, wewe krimineli kuu Colonel Takfini. Ngawe commandant de la gendarmerie he hanywa izo kweli sha wakati ngo abize ngorengo commandant de la gendarmerie hurumilia masivili hurumali dizo razamba nzo uhane kaze ngondrabo wala mzima harongoa ngabo mzima wa 5 milioni 7 milioni ujo urongoa tena hakuna ujua uje wambe wandu mafiti banu Colonel Takfini ramba zenrongo hawadhi tizamba bolto hajazamba yabole woyinu Hasani wa Mitamihuli harongo wa Facebook FM haoneseza muhunda hausaidizi wa haho na mdhulumi namna ya dhulumiwa hasibabu ndawe yabo wewe Takfini nganzo uje uzihane haukakarja hukazandrabo we colonel commandant de la gendarmerie nationale utojo jarje hukazandrabo ba shabura zamba yabo bona zamba hadi boltu ya jaza shahidiza baheola mwinyize ndongo ye mzima ya jaya zamba na banu ye mzima tena ngujoka urongoa rijojisa uje urongoa wambe ukazwandrabo hawe namna zabira tide namna inu ula Hasani ngekomori zabari hindira ngujuzi na toishi ya rongoa za muhundra hakawadhi harongoa ye namna ya zanongo za jiri yabo Takfini utije urenge gendarmerie hudo irumia wahundra mapanyo ya mali Hamanda Abu Abdullah Halim mwana mshwazali ya rumia wa mahakama asbabu mali Hamanda Abu wandu wa jina walo warenga zedara pia wafanya hamala de la duwani mrengezi darasa serikali pia mfanya hama maluka ngamji ilimu hunde faida za nafsia karina ujomba ni nafasi rejijua roto hamba yabo hiyo rajojibi wa leo kamru hajahamba ngu defende fatihu na jeyambe nrabo fatihu timfiraji na jeyambe nrabo fatihu jau na jeyambe nrabo ngabo maendeleo harumenti rielewe kama mkweli ngabo wandu wa waniao wa haki shaka mtu hamba ezifanywa shado to kama shanyiri fatihu nga sina uaminifu ngami tayari fatihu ya nifera fatihu ya bakia kenemu hasitendo endi ikaleo rabambari nguyulwa ni salo ngabo salo de kofirizi ya wambari na mjemrambie kandrabo baturi mwambie nuka salo fulani na salo fulani ambari hende yabo hende hapanya yende hado rengeza zenyile za mjufumu zae yewambie wenye salo kanjo urumia mru bahe kaone hatena hiyo tabia hindi wankarjamba katina shaka tuturuku ya rumia ikaleo ramba na jida haini direktori ya nomewa Sonelek
ranziba la hata leo na jida yeto renge directori wu ye directori haini directori wa soneleki yeto lala na jida na mjemrambie kandrabo bakuru mnikenize preuve babanga bondu wa ile waonai na sisi karja paro tahamru o wandu wa komori vanu nga manzoni timizi vanu wandu wa ile wendo mbuna nele wendo vanu hajimbai swali Bolt na Fahardini wandu jina wao pia na Sufusule Marimbamba wandu wao pia ngwa Ufaransa haini mndu yabo ngena hazi ngufanya wafanya uze direct shangwa enda umuhazini hata nyinyi mrangalia yao wenji wa hanyu mlo Faransa nga mrangalia yao wakati mlo na nafasi hao mjo rangalia apre mgamru hamu hazini mimi tihana sharia shahangu mimi tena hiyo mndu na ele wendo yode haki ya hangu kamru hani para ngwanzo nambe ndrongo ngwanzo nambe ndrongo zijo mfacilite hauni vumbue chefwa henai haumrungu ni koransenyi hola duani au hidrokarbiri au mahala fulani zijo utongeza directori wahe ya undwa ni problem hauni yanambie majagala ya jiriso mimi tiamba ukana ntina uporo renga ransenyi mndu yanika bahi nambe mrunga mjolibisa mndu mimi ulibisa kamrungu ni paro telefoni ya nikeransenyma ngamjoji dubria wanu boltu wonge ngurju hobota sende hazini hajimba swali hila memshozi lizo naamba shamimi kamruhani para ya nikebobasha hambaza nongo hizo baizo jau zilo komor telekom mi ulibisa ukana ngojo ni kamba hindu fulani yode kredi hangu batu mimi yewe wifi hangu inu ngamlibo shekati jidubri ne majini bahari ya hangu ti hundu ransenyma mianjo hamba zakanti sheka mrungu ni paro ngwanzo nambe hizo yanzo yanambia anjoli visa yabo na mwele wendo ukana ikamri kubaliana ngabuko wokwa kubali watu amba hindu wokwa ni para tena yo abo sebo akabo ngamjibi wa mdrati jodo ni para hinu wakati ngabo wandu watu ngori mesha message hamba hizo si haizo ngabo ujweza jiri leo mdrati nambie paske mimi ngamine namna ya ujidubri ni hundeza ransenyma zangu nambe bang sheka mndu ngwanzo yani exige nambe hizo ya une maslaha yabo ngamjoli visa ukomya mimi amwanzo hunde mbahindu kredi hangu yabo mndu na jembe ukana sihulwa sava shamimi njahulwa haya ngabo mndu na jembe ukana mimi najidange yabo nge komisero plan mitimji ngani donose namba ndrongo nizijuwao sheka baroha mndu karibu na najida ngabo wandu wa karibu na najida wenda hata dembeni wataha wandu wawarumia miharinizie hovumbwa najida si haraya ngabo mndu directeur general wa société d'etat wo directeur general wa société d'etat hende hata haymanashe wa mndu mshamjomba hangu hambangu mniko mapesa ye mfumne ya juzi simwambie mndu mwanashe wa mndu mshamjomba hangu kana banu ngo kubali urenge mapesa na yabwe mapesa yao minja hadi sinrongo za husuma pesa minja hadi mru wakaja ni para njadi njamamba unike mapesa ye kahuya renge yabwe ukutuli kuna unibeshe ya shele yabanga nzo muyelewe ndondondo ka bano wandu wanu do adorita japaro ta mndu mimi nene banu ekari hundre tru yombali ngardo hula munyi barakara azambar mwe kampanyi yo jonkile mapesa nale ya hatu konsi shanga monzo mriele wenja paro para mru fulani namba nzo unike mapesa kamru hani para ngwani propose yao wangutsamba ntutaha kabati mru josubuti ambe ani besha mali na abotuka kwa tutaha watowe izonga msubuti nzambe ba haya na rende haru masuala indwa jina suala ya saya mimi ngamjojua njidubri eno rejezo njidubri nsahe zera senyima zirongozi jiriu wala mahakama zirongozi jiriu mahala fulani nambe wana jidubri ene majini bahari yangu ngamfikiri urongo za beti salama hizo garzi juwaoje na sina wandu walo yabo waamini lo ni fatihu haya wanunga bo wandu wafabure wakama opoza warumilwa mali ni maopoza mndu nambe mndu ulo Faransa wahe diaspora mndu ikao wahe daula haki na jebanu yambe ukana bashari ya parori para harabari erimni saidie mbahindu fulani mndu na jebanu ya rambi ye mndu wahe daula haki na mpara mimi bashari na mwambia nzo unisaidie banga mina tabu nziro
na banu jokiri jao ze mabayani ko hunro hunu pia no wa serikali mi ukiingia he nafasi yangu njamba kantina wana banu mru wa daula haki na unanya wa hangu da mina mru yombali amina wanama bien sûr anjojo walilie mima yangu shawawona Muhammad mwanamsho hangu amadu anasho hangu shaizo na nzona ngabo wali banu mimi njaparo na para mru wa daula msaidie kana joshinda yani hule haukaye ngujua kange na dene osoni mwangu wakuhanika timni kama pesa ya tomashashi yarenga ya rumia ranzura haye janji ya msaidie rahe janji harmezi ya ikililu ya ministre de l'intérieur mine rakaudom msaidie ya zemali rakaumnika yawe kanja joda na mabie msaidie nike emilio ebanunga hadi wazakanga bo 6,000 euro na 4,000 euro za wandu na mnika ya hala na rengenka ya hiyo miana na tozungoni yawe kahanika nja jono gosie ya nike ni bayanwa tijorenga nilibe malene yao ya ntiayo na rudele wana watoto hawaelewe zirungo zinu ekale ona jida ngabo wandu wa mwani yao watu ujibi wabo ni mvumbu wao na wapuheze na wapuheuso shaminja parwambia mndu kana kangwanzo nitivumbwe na jida nzoja usha wandu watu ni para yo ni propose tiharaya amzambo banu wallahi leo mtuvumbu wa ye directeur generali yenda yatikanza toe mapesa yani kemru mdembeni shekamru hajabanu ngwanzo ambeta bandrabo yabona asime banjo vumbwe directeur wu minturi ya mndu parce ngamsiri kabati mndu josparo hamba ukana hani kama pesa asibabu ntivumbwe fulani au jao ngamjodo hamba hanywanyi vanunga mndu jodamba kabana hujamba hindu ngabo ya taho yaje na abo ya hija garjohula ngokunga bo ya haja rahala mumitire nambia mndu yabehe kamru habehe garjohula mali ya daula shakabati mndu jomba ukana bashari rinogosie jao hani para nambia ndao kamru hantaha hauhede hadisi na mndu karibu nami ngamjorenga bien sûr wandu jina wao warongo wao ngodo muhazini shamru na jebanu ya jambe ukana bashariani para na yeye hana bani mnike bahindu fulani somo fulani rishe mbunaje yambe mbrata bekana ngarjo utowa prevu izabari nuto hamba mpaka ndrongo weranzi ekakweli na hamba yabo mbunambe banga siaruma divergence kuna ujua hamba wena prevu uyo yeho ngo yesho yondo towa prevu wakati nkilo 1,000 euro au 2,000 euro bali banu wandu kufanya mahadisi eske mahadisi yala njaka hambie mndu ni msatisfeze shabo na satisfezo wandu shanji kama jafanya action ijokiri ngamfikiri ukanabu wa Komori haina hali rilo wajinga ngabo mndu ya joto wa 1,000 euro au 2,000 euro au 2,000 euro yani beshe hunu halafu Nigeria continue home denonce kaja hunda journalisti mwanzani wa heya mbala bashari ngunde yobure shabalati mnika 2,000 euro wengenda huna aje banu mriambe yani kama pesa mrunaje banu yambe na banu narele wanendo akabani jokiri kenga mina wanzani walo harumu hezi shawa wanzani walo harumu hezi wauti wandu wa serse wao wandu wanzani wangu wa hezi ye siasa mbali wa unanyawa hangu da mina umbani ngwajojwa unibamba hindu wamjojwa urenga sha mnduna elewe ndo ukana kavati mndu ujo kaujambe ukana hani kamali nduna elewe ndo kakavati mndu ujo jambe mimi njaporanda na tahamru namba nikeba hindu fulani njaparo wanu waodo wakozao ze bombardoma ribe hao ze bombardoma zibe hao ngwakozao ngwajihunda wao njia magwini namna ya utaha taratibu ritivumbo wandu zao ritivumbo wao karibu nao halafu ngwashenda parce yende bazi hao ngwa propose mali akayende bazi ya SRC anuri kahula njaparo renga karte ya SRC shari kahula e bazi ya SRC ya mwando de namna ya ushinda wabue konti zinji za phantom wado fanya komanteri za miharbati osoni maze video za wandu walo controllers ye bazi ya wandu wa serse de namna ya ushinda warumie mwaye no wakurompe wandu nuri kahula Junaidi ngujo kausubuti yambia paroni karakumeza kwa ka secrétaire d'état
haka secrétaire d'État Junaidi ebo yaka secrétaire d'État tikamwade kaja tuamba hiron kwa deni yanika Junaidi shaba fanyi wa mtango wa hoandu wa mbajini bahibu wa Komori raunguma Korani hata wa ungoni mijimengo mine na mine makadri wa SRC watanga 990,000 francs komorien. Bahi wandu wakaunjile mapesa yao warenge 400 euro ndiyo wanivesha ya Ethiopia harume treatment. Ya saya ani wanrumi wa wadahangu warumia uende la directeur wa projet peshi shamuo kanzile yabona mwele wendu shabu Junaidi kajanika mbahiro kodeni wafanyi hamtango wa wandu pia shetabu ndabokana warengeze mali zila wakaurumia uwadewa hangu makadri ya ngongo walorme serse grupu ya Junaidi wao pia warenge warumia uwadahangu warenge harma 990,000 yabo hiyo 2,000 euro ya puza 20 euro warenge 400 euro ndiyo wanibesha Ethiopia waka mndu harume komisio hamba ya latide yanji ya shari hubesha yao shaya latide yanji ya chakarda subutira rirongowa rione hanai shamuho kanzile na moto ulo harume epnaki hunu badoke pnaki hunu yalo dafu iho hamba benumuri waundu warenga zemalizo wanyisa mafumvu wafanya majosho Allahu alam shayo wakabo do arambia yabo leo na watu kauja wanishangaze wa makadri ya ngongwe ngojo kauja wanishangaze wambe ukana mimi wanza mapesa rahanao izinumbaza mazi pia ngojo kauja wajiremefu baka wanifanyia rongo na ani namnaje yabo kanzaru wone sembabi ukana nduna tahenzi ya kaubira reserve rongo shatina zinu wangabo wandu walwa barumwe serse wanu enge Mwenyezi Mungu hafanya program hafanya ukana haini fendane haini Desambru Mwenyezi Mungu kujodo njaru mazenti haini mdarenda nai ya hukumla bahiyo wandu wa hezi azali wandu wa hensi wa hezi azali wajolo jitana misafara horoha hakama nujo hunda wenji waluma ministry yabo warengo wandu wa shahima jofera hao waluma ministry yabo na madirektori yabo warengo wandu wana makuzini wa hao warengo ani wafanya uze degabo pia warengo wandu wa shaho wananyao enge Mwenyezi Mungu hatosisa wa haiba mabaka haini fendane ngatodo njarume emergency bahiyo siku ya turu ya Komori ye wandu pia wahezi azali wajoju hawatawe hamadaru mwetumu kwa wenji makadri wenji wa hetumu mwetumu wa Komori wotojitana rendezvous armaze l'hôpital bonze wanunga mina rendezvous Dar es Salaam wala mina rendezvous Faransa wotojitana rendezvous pia ili watawe tumu wingi wa hao enge Mwenyezi Mungu hatofanye programu hii jo uona kanga wandu hata wajo wanaze makadri wao pia wajodo una balanga buyarenge mwananya balanga buyarenge mwananya shofera mrumshahe balanga buyarenge shofera yamfanya mrumshe wao pia ngo yabo maro na jodwa wanu nduna jebanu ya waniezi azali shana jiambe hizo rambao ndula jambe ndrabo fatihu timfiraji karna ujua ubana fatihu nafasi uchwai yalo nuo bahari ngurongoze mali za daula yerenga yefanya hizo yanzao ukanga dokomba nafasi mba mazi ya fatihu wondo rim affronte u simba haya mazi arim dondo ankula 2000 shangari affronte u fatihu na mdazahe na mbabahe kwa na ujua urenge nti hatu ntika ende sawa ina mnainu na mjemuri nke mfano ina mna mwende fatihu ende sawa yensi riamini ka kweli nyi wanadamu shazembaza mazi zinu ngamjoka ujamrambe hindi ngamjoka ujamrini keleso hindi fatihu ngujo kaujakane yakane amri harumenti hatu sababu hindi hasomo ndongo hindi hata ndongo nziani rangu ndongo hindi hakakoseye wa baba yabo mamitano afanya atamjoka ujale omi mdombe ukanari fatihu anyali mnyimli danyaye mbamazi ya fatihu yo ngujo kaujaro yadore bazi za ndongo hindi yabo ikarga yanga nambao hena mnayo yabo na mrejei nyi wandu mwani yawe hezi na mjenyi nyi wandu mwani yawe mba hezi yasumana zaliyo mje mrambie kaizo ramba uzo ndrabo motimbili el marufu motimbili mabare motimbili jao ndongo endri ndazi fatihu shababi wa fatihu hafanya endri mahamitanu ya mbabahe na jawaba na
kwa bahange hama premier minister ndrongo hindria zi propose zenda katiro urenga mapesa na ufanya mabunjili yo bayar mwe mabafu ni miji ufikiri wende santi ubobiro wende santi mitingi wanyima laba mazi unaje banu ya rambi yezitendwa za fati uyafanya bahukaja soma mbahindu wasoma wangari wajuao fati huwa hasome sewa heze mali zanti rangu kati ya mtiti nguchorumilishi amali za daula kamjoka ujamrambie kabo wasoma rwendi hende Marekani hare mwatamati hata jiunru Maroko eza dungabo adungule fitingo hende mbio wanu manaramba ufati huye mtiraji ye pede do wanadamu ya enshi uda inao wao pia wao mapede yeye bahe ye pede ze tobia zahe yafanyao ngarjo jor devoile bam na mjemrambie kandrabo fati huye tipede waturi mwambieni kaima naramba ye pede ndrongo kadha hata kadha ya zijirisa mahala kadha wafikiri mwanamme jafatihu ngwendo haruma josho yende yanje bahanu ya kenti yarenge mdu ya kaze mwanamme bani haya yambe ni pwema fu yamanga mdo kamba uoti pede fatihu ile pese mpede na izomba nuna rele wanendo tizamba nga mzirejezo fatihu ye pede ye mwana mshomba bahe tena ye pede Abdul Halim na mje banu mje mrambie ukana fatihu ye tipede na mje mrambie zenongoza njanziani za twanziani za waswili hasibabu fatihu yebanu ndongo hindi za waswili haukailo teli ya galawa wala fatihu rahakati harmo usukani ye la pitali fatihu kati ye zenongo zenda haba pia hizo fatihu hajabu azihundu hizo projet hizo rangu 2016 ya taleo yebanu zenongo fatihu ya zitanziani hindi de peinture ya ibahabeti salama na mwende harmo ze presidency za hindi za dunia mwangalia ni nyima jindu zinumbahaza maji kweli na mjeba numrambia zitendwa fatihu ya zifanya harumenti hizo nizo mtorea oni kama na ushida urambia motimbili haba hapentwiri harume miwangu ya beti salama vanu ikililu vanu tuwa komorisi udu wa zaraka ikililu awahajindu la batima beti salama wakati bolero ya lo directeur de cabinet chargé de la défense ye beti salama yenjeziwa batima si mwango ti penturi batima nkuu yiwa beti salama izo zitendwa shale ufati hungu jarenge mpando ya terange wandubahi wafanya hama balawani fati huo jumai kabati wanu na mwende harmoze presidency zilio njamba ya umali ya bolero na ikililu shangara nzori mweshele zenu ukana bwana tuola mumbeni kwa entrepreneur tijibalo hambando mtumdu tijimbae tijuhambando ezahemu mbeni entrepreneur huo de yakawahale batima hiyo beti salama yatamilwa beti salama wakati wa ikililu yo batima nkuu yaenjezwa beti salama ebanu fatihu haja hapuwa nyumba u beti salama hawaha ngutinwa ngazi yebanu rongo hindi fatihu yazifanya arumenti mruna jebanu ya rambie basi ngari mwambia oni hizo yatofanya haini mru ya jabeti salama wa madirektor de kabine pia woto fanya na banu lanzori mwelezeni banu secretary general wa gouvernement wakati na hata amri wahaziyahe mbali ya director de kabine mbali halafunga mrenga utafautishe rongoze mbahazamati zinu na mjemrambie zenongo fatihu ya panya au ya zitanziani baili marufu ila rangu 2016 ye gala wala même chose rihadala wataba mbaye hamadi dae wode kane marche ya bet salama hiyo wode kane marche ya bet salama hapo ya wahebati mayo wakati bolero ya lo directeur de cabinet chargé de la défense akabanu directeur de cabinet wondo umwinyi le daho ye mwinyi de mhuwa heda rahazi ya hele daho la bet salama ya wondo ushili hano na chef de parc mfano ndongo za magari ndongo za ndongo zinji na mdoka ujale wenu mrishangaze na wezi ya ikililu wa wahabjindu la batima beti salama abo makonseye wenji wanjio yabo
ya bunga mjo kauja leo bahari fatihu harenge pentuiri yani harenge ma pede wanzani wahe hawani kamarshe wende wa pentuiri alafu mjo kauja mshangaze wangu nyimli danya fatihu madzi nyimli danya fatihu madzi fatihu ngena ndongwendi wondori mu affronte udaina mbabahe na mdzadzani shatinde zemba za madzi nyinyi wahimili yabo mtaoro wakume bongeri kanzali mwashelezeni babi ukarifanya insemeni karjarongoa ngarjo dirwana tena insha Allah taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa nafa minkum.